Ekitabo kya Zaaburi essuula 12. Okushaba Ruhanga okutulinda aha bari kutureebya. Njuna Mukama ahakuba tahakiriho olukutiina Ruhanga ahabw'okuba abari kwesigwa babuzire omu bantu. Buli muntu nabihana na mutaahi we nibagamba n'eminwa erikushungaana biine emitima ebiri. Mukama aryakyeho eminwa yoona erikushungaana n'orurimi orurikugamba eby'okwetunguura. Aba bagira bati turyasinguza endimi ziitu, eminwa yiitu n'eyiitu, noho orikututegeka. Ahabw'okunyagwa kw'abooro n'ahabw'okusinda kw'abakene, mbwenu kanyimukye nikwo Mukama arikugira, mumute omwanya gw'obusinge ogwatuura nayetenga. Ebigambo bya Mukama n'ebigambo bishemiire, ni nk'efeeza eshemeziibwe omu iziiko ly'ahansi, eshemeziibwe emirundi 7. Mukama ogume oturinde kandi otujune ab'obusinge obu. Obufamutima kubuhingurana bwasiimwa abantu, ababi bagenda nibanagwa omukono hoona hoona.